Sakengan kuangan gaya gati bajang-bajangi demen trek-trekan di rurungio. Dilepetani, bisa anak lewat benah-benah bakat benal. Sing bungan masih balap-balapan, padahal subuh PPKM. Ini mekade aparat Polresta Denpasar Tuun ngadang patroli tugas Senin 16 Agustus ngelemang. Liugati ada laporan uli masyarakate, ada anak meterek-terekan di rurungi. Kasubag Humas Polresta Denpasar, Ibtu Iketut Sukadi nerangang, laporan masyarakat ngorang ada anak bajang-bajang jantal jontol sisin rurungi aja kerame lakar terek-terekan di Jalan Gatsu Barat dan Pasar Barat sawetara jam 3 ngelemang. Jak subuh pasti ngeranang kerumunan. Mare telusurine tim gabungan patroli Dit Samapta ajak Brimopolda Bali ngamanang anak bajang aja ke adase. Tongosne di Sike Dalung Permai, Kute Utara Badung. Bajang-bajangnya entu juga ulian berkerumun di masa PPKM darurat level 4. Buine ada lakar trek-trekan, misi ngabu motor sing misi surat-surat, aja sing ngabe SIM. Aparat masih ngamanang sepeda motor sia unit. Sawetara jam setengah dase semengan, bajang-bajangnya entu keserahang ke Polres Badung lakar tanganine. Yen barang buktine nu tahane di Polresta Denpasar. Penyerahan kepimpin teken Kasat Sabara Polresta Denpasar, Kompol I Gusti Ngurah Sudara, keterima teken Kanit Dalmas Sat Samapta Polres Badung, Ibda I Ketut Rai Darsana. Tim Bali Express ngelaporang.